Ka tlamelalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park nna le Augustine Letlalo re go tlisa kgaso ya dikgang tsa Setswana a re iketle mmogo ka tshedimosetso. Moporesidente Cyril Ramaphosa o tlile go tshwara ditherisano le moporesidente wa Russia Vladimir Putin kwa St. Petersburg. Baeteledipele ba dinaga tsa Afrika ba ba mo letsholong la go lere kagiso gareng ga Ukraine le Russia ba ne ba etetse Kiev go kopana le moporesidente wa Ukraine Volodymyr Zelensky mme morago ba etela mabitla ba tswa setlhabelo ba dipolao tsa mogoso. Maitlhomo a loeto le ke go khutlisa ntwa gareng ga Russia le Ukraine e ya mang ikonomi ya lefatshe mo go maswe. Tsibuso ya tlhaselo ya lefaufau e dirile kwa Kiev jaaka fa baeteledipele ba Afrika ba gorogile koo mo letsholong la go dira kagiso ka ntlha ya kgonagalo ya tlhaselo ya dimisaele ka naga ya Russia. Dipego di ka ya fa baeteledipele ba Afrika ba rometse kwa hoteleng ya maemo a tshireletsego e kwa godimo go ba sireletsa. Moporesidente Ramaphosa yo a eteletseng pele kemedi ya Afrika a re go romelwa ga dimisaele ga go kitla go ba kgoreletsa mo maikaelelong a bona a go lere kagiso kwa botlhaba jwa Europa. The launching of the missiles today, in our view, does not deter us and has not stopped us from continuing to call for de-escalation. It is precisely this type of event that we saw today, or witnessed, or even experienced, that makes us call for de-escalation. And there are offensives on both sides, and we are saying those must be de-escalated as both countries proceed on the road to peace. Baeteledipele ba Afrika ba simolotse leeto la bona ka go baya dikgare kwa mabitleng a batswasetlhabelo ba dipolao tsa mogoso ba kwa Ukraine bao ba bolailweng ka nako eo Russia e neng e simolola go tlhasela Ukraine. Kemedi e ne ya tsamaya mo gare ga toropokgolo go bona tshenyo e bakilweng ke tlhaselo eo. There is a need to bring this conflict to an end sooner rather than later, because all conflicts do in the end have to come to an end. And the best way is to bring a conflict to an end before everything is lost. And this is the message that we've put forward. And we're also here to share the African perspective, because we have a perspective. Many countries in Africa have had conflicts which have been resolved under very difficult and different circumstances, where people struggled to find peace, but finally knew that peace had to be made and it had to be found, however difficult it is. Gompieno kemedi tla leba kwa St. Petersburg go kopana le moporesidente wa Russia Vladimir Putin yo a tsewang jaaka e le ene a simolotseng ntwa kwa Ukraine. Ramaphosa o tla tshwara ditherisano le Putin go sekaseka kopano kgolo e tlang ya Brics e tshwarelwang mo Afrika Borwa. What we're going to be doing is to have a bilateral meeting with President Putin to discuss the Brics summit as well. So that matter is still under consideration by ourselves in South Africa, by our government. We are discussing this matter on a continuous basis. And I have said, both in South Africa and elsewhere, that in the end, I am the one who will make the announcement about how this BRICS summit is going to be made. Leeto la baeteledipele ba Afrika kwa St. Petersburg le kanela kgorelediwa ke ditherisano gareng ga Ramaphosa le Putin tebang le mathata a lebaneng kopano kgolo ya Brics go akaretsa le lekwalo tshwaro le le rebotsweng ke ICC la gore Putin a tshwarwe. Afrika Borwa e santse e tla swetsa gore e dira jang ka morero o. Re sa le mo loetong le moporesidente Ramaphosa o gorogile St. Petersburg kwa Russia mo legatong la bobedi la maiteko a kemedi ya baeteledipele ba dinaga tsa Afrika go leka go tsereganya mo ntweng eo. Ramaphosa o a patilweng ke baeteledipele ba dinaga tsa Afrika di akaretsa Zambia, Comoros le Senegal mo maitekong a go lere leano la go rarabolola kgotlang e setseng e feta dikgwedi di le 16. Kemedi e setse nnile le ditherisano le moeteledipele wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Ntwa e bakile go sa iketlang lefatshe ka bophara, go tlhokafala ga batho le go ama maemo a ikonomi lefatshe ka bophara mo go maswe.
Dikuno tsa tlholego tsa Afrika Borwa di tlamela baagi ba le bantsi ka dijo le matshelo a botoka, segolo bogolo fa di tlhokomelwa ke bao ba ungwelwang go tswa mo go tsona. Matamo mo metseng e le mentsi go ralala naga ke sekai sa se. Matamo ao ke legae la ditshedi tse di nnang mo metsing jaaka ditlhapi tseo baagi ba itshedisang ka tsona. Re goroga mo letamong la Modimola. Dikilometara di ka nna 10 go tswa mo toropong ya Mahikeng. Re gorogela mo metsing a re nang tshisibalo. Go utlwala fela melodi e menate ya dinonyane, dihudi le bomma moleane. Ga tloga ga feta metsotso e ka balo, batshwari ba ditlhapi ba goroga, ba direla. Ba simolola ka go ipaakanyetsa go tsena mo metsing, go tlhola gore matlo a bona a tshwere sengwe. Fa o lebelela kgakalanyana fa le mo metsing, o bona dibotlolo tsa dinotsididi. Nya, ga se matlakala fela a latlhetsweng ke batho. Ke sona sesupo sa fa matlo a latlhetsweng gona. Go ipaakanyetsa go tsena mo metsing go simolola ka go pompa tšhupu ya terekere e ba e dirisang gore ba kokobale mo godimo ga metsi, gore ba tle ba itse go tlhola gore matlo a ba tshwaretseng. Mme pele ba tsena mo metsing, ba tshwanela ke go netefatsa gore ba sireletsegile. Before ke tsena metsi, ke tsenya safe jacket, ke tsena metsi ke ntsha di-fish. Ha ke sa tsenye safe jacket ke bothata because ha nka kry mistake dia bosolo ba ka ba fela. Metsi one ga ba tshwanna go ka tsela chance ya gore mo ka tsaya go chance ya go nwa bojalo bo ro ka tsena mo teng ga letang. Letsomo le le seng mo molaong la ditlhapi ke tlhoba boroko e kgolo. Fela Patrick Pholoholo a re bana le makwalo a maleba. Permit go bontsha gore molao wa tamo ke se se ntseng jang. O irang go tsena mo tao, o tsenela mo tamo o ba gore ka ditlhapi di a tshwara o itshwarele thapi. Because ga o tlola molao ke demo eno gore ne wa go tlhokagala ka bakeng la gore ha o itse sepe ke se se diragala mo metsing. Mme bile ba itse sentle gore tikologo e ba direlang fa go yona e tshwanelwa ya phepafatswa ka dinako tsotlhe jaaka molao o laela. Ko passport ba re tlhalosetsa fela for gore o tshwantse gore mo berekelang teng o keep plek ya gago le safe. Fa ba goroga mo dintshing tsa letamo ba tsholela ditlhapi tse ba di tshwereng fatshe ebile go setse gona le bareki gona hao. Ke tsile kone go tla go stoka fish ke apaya ke rekisa go toropong ke ne irang gore ke tshele. Ke itumeleng Kgajane mo Mahikeng. Bašwa kwa masepaleng wa Buffalo City Metro kwa profenseng ya Eastern Cape ba ikuela go masepala go tiisa maiteko a go ba tlamela ka mafelo a boitapoloso. Ba re mafelo a ka kgona go ngoka bašwa go tswa mo tirisong e botlhaswa ya diritibatsi. Ba tlhagisitse maikutlwano kwa metshamekong ya Alfred Nsi kwa motsesetoropong wa Mdantsane. Kgaisano eno e akaretsa metshameko e farologaneng. Masepala mogolo wa Buffalo City ke legae go bagaka ba le mmalwa segolo thata go metshameko ya mabole. These events are a great distraction for some outside influences out there like drugs and alcohol. If events like this would happen more often in our communities, they will help us as youth to get off streets, to get more exposure and experience. Masepala ono o ikaelela go tlhabolola metshameko mo lefelong leno. These programs are done in different wards in Buffalo City. We have the 1 million program that we give to ward councillors mainly, and mainly those monies are used for sports development and beautification in wards. So it's not only a one-day program, it's an ongoing program. We are the home of boxing. We have put boxing as our priority sport in the city, where we are going to attract more people to come to the city, focusing on boxing, but also other sporting codes. Metshameko eno e ne e itswe pele jaaka sejana sa Meyara kana Mayor's Cup, mme e ne ya fetolwa leina ngwaga o fetileng e le go tlotla Meyara wa Maloba Alfred Nsi. Bafana e itlhomile pele ka dino di le pedi go lefela kgatlhano le Morocco kwa stadiumong sa FNB. Dinaga ka bobedi tse di setseng di qualifietse metshameko ya kontinente ya AFCON di ikatisitse metshameko eo. A re kgabaganyetse kwa FNB go go nopolela tsa ga jana. Babe lapha ke uyahlupha lapha ke uTaunga libe naye uzinang lapha ke ubenza i-return lapha return pass base betheka outside wena swani. Nanso ke free kick
Thapelo Morena, our best player namhlanje udlala right back. Angazi noma okhuliso Mutau uyophinda sithola ischeme benonyiko muphi mayizodlala kanje. Sibone uTau ukuthi wenze njani uTau nange ethatha into yini khona le. Bathi ayikhona ulithintile uTau akunakhona bekithi khona. Mogaetso gopola gore dikgang tsa rona di a bonwa mo mafaratlhatlheng mo Twitter o ka re fitlhela ka @ditaba_dikgang mo YouTube ka SABC ditaba_dikgang re boetse re teng gape mo Facebook ka ditaba_dikgang_. E re pele re kgaogana le wena mogedi o montle re go tlisitse tsa maemo a bosa.